borsaya be hi kan thre unga okra anti a ladies finger anti boka emi borsaya be hi chome ani mai lowa emi damdoi ta na man na te taksata na thatna te hi anga mai hai wang henin emi medicinal plant ramhul damdoi kan ti huanga chirte hilchi hini a ati anga thilpai soluble fiber te antioxidant te vitamin minerals le emi plant compound ti rang te hian taksata thatna anga maya yen hei dietary fiber a paitama protein te son vitamin C te vitamin K folate vitamin B9 te magnesium potassium khati rang te pai kha emi taksata na thatak rek mai hini a emi damdoi ta na man theina athil pai te po hei anang clear mai mi ati bantu mucilation ti hi soluble fiber khatiang chi hini a hei ni hemi kan chokong zong kan pumpui te kan drill te hemi veng tu hini a hemi nang thler wang hianin kan thil eya hemi glucose le thum om te hi real hianin a hi muang ai wang hianin blood sugar level ti hiam dan ta pa thani chuan athil pai pakhat pectin hianin hemi cholesterol chechi LDL cholesterol kan ti hi tin hiam theya chuanin hemi real thachi om gut bacteria anti tan ti he tha a in polyphenols le flavonoids pa ya chung te chu hemi quercetin le catechin san ti hin heng te hi antioxidant chak mai ni a heng te he ni taksana le wung tiang te khat ti je oma hemi natna benvun la kha te po khanin taksa veng the ni kon vitamin C te po pai tha a e wang hian taksa veng him khola ti chak theya hemi taksa apem le hliam te po ati dam ma a folate a pai hi nu nau pa in an mo mai ni a be takin thlathum matin ma in hemi borsai be te hi e tama tha a thisen te po asiam pokani choni chida kan soyang khan hemi chopai te ta ya tha ma hemi ek khal te hi awenga ami a nang ka ti hianin hemi kan pumpui te po hi kan pupi bang te hi awenga ron chonin pumpui long le ulcer ram tur te po kha aweng theya ati je om theini chonin chida kan soyang bok khan soluble fiber a pai tama wangin kan real khanin thum tiang sugar te kha a hi muanga cho e khama emi blood sugar level han sang deuh thut blood sugar spike anti khatiang te kha aweng theini amai ro chu hi damdoi thana ni ro man tu chu ani chuang lova lung risel na ta tha a emi cholesterol level la tin hiam the wangin potassium pai thada wangin mi bp tan te per tha lung risel na ta tha a antioxidant pai te hian in hemi thisenzyme na khatiang wung te po kha ati je om theya chuanin hemi pumpui bang veng tu ani wangin pumpui long te pumpui ulcer te po kha ati je om thei vitamin C hianin taksave him tu khol ati chak theya apai tha a folate apai thada wa khan ami rai por ta tha a in kaltan kalfisel na tan te pon hian a tha azun thum tan te pon e thani in chome angina me thei thoba sela man dan pakhat chu hemi pali panga vel alen dan zen ne chu hi silfa ila chonin chante ila hi tuino glass no khata hianin tikhanin zan kho in chi ila chuan atu zinga khana in mai thei bokani hi blood sugar level ti hiam na te hemi pumpui le real fisel na tan te ka tiang ta khanin tha a in chowa me thei boka achum tok te po hianin a fisel beranga na kan te pon a thei tho om